nsama ne mu nkyerɛkyerɛm yɛn me pɛfɛ dɛ wiate ɔdomantomɔbɔ ne wiase nsama pii na nsesa pii na ɔlebe wiase nti sɛ yɛba ɔman Ghana titare pɔfimfiri mantom ha ekwafo hwɛ nyim kwan dɛ kwan a wɔfɔdo wodudua wɔn ekwadze no da membe no bɔ so pɛpɛ ebe abosom korentem ana abosom e ba sentem no na ekwadze na abe na so ndɛ ebinade ne yehu ende be bu wanye dɛ ndaman asesa ewim na asesa ama enche kwanyi odua na ade wo ɔyɛ bra nsutwa birima bɔhwɛ ne nsu na ntɔ ampa entenyi dada kwan dɛ nsu bɔtɔ no nsu tada na echi wa afa ekwadze ndaman na ampa so nsu bɔtɔ so sampara na so na ɔde ekwadze a nche kwanyi ne saka no ebe kwadze ya ekwanyi ne sanka nti ye kwafo abonkomo ebisawon ahaw na tete a wolu fom wo kodum titsarebo enyi da kwana da nsuboto ni nsu anto onebira odotom ewiabu pei onebira odopei wenpei a eba na hodin hia atete ben ne kwafo wofu yankohwebi so ende Kenya asase bi na redo adwuma ehura asase no wahwe no no ba kra nti bibire de besimbia no oyeye nti ama ende hine kwadwuma no ne fa beebi no ye face difficulties angaza nti yehwe oya circumstances ababe ne mu no de asase wasesa sisi a wayeye nsutobir anede pebe nsutobir no eya asase be ho a eye de adwuma kodu beebi a o de jeto na onya ne fertility ansana but woda ya abiribio na continue ya oba loss ne fertility nti a time coming no de adwuma bo ade bodu bia onye onya do be yi sende aye de adwuma acha nti wa ma asase no wa yo no ndoba ayebo ibutumi akere nde mini ibutumi ya asase bira odde ho yetumi ya zidujuma and then name no oye zan papa para ibutumi ya asase bira yetumi oye zan papa de butumi ya abenza osele ni na no yo bibi tire ekọ bibi bitire nyisin ha ma ye ekutujuma na ye no ye na nanu wo bigin la wo ye ekutujuma na wa acha ena ho wewu koman so ya ba ye be no yeso ekutujuma na yeguda yereye asase bi anho ode hoim toye asase bila botume use de ofan banche brazil nyamanyama ibotume nyandama erhwehwe osande ni yina no wedue na ekutu a ekutu no so intume yedo adwuma bia bio ekutu na owoda forever na eba gide bia itwe ekutu no edugu na bia epede edua bibi different na itume na eye nti mmiri ayo medi ntumi nya asase biribiara oda ho a empty abotuma akende eri use the asase na de dedua often bitra broze banche na nyamanyama obotuma abo nti ya sa hinin sase name ni ana hin sase bia anyo wa atum asa na kasena ya say especially spraying yeah use spraying no that say assassin bebre nti odu baby a egbohule spray na la ye gbo no ebo efu bi ho ma nka yibotum ye use na ide aye bia hina ayarsa na bibi dem ona me spray nti ni na no da ma ayi ni na wa sai nti na de ele piasa asa oye kwangin a onya za benya afa da mahoni na sa onya banede enyi da kono de o de ekwadan oye dwuma ana ekwadan so na sa ekwadan anso a ebusia boafu onye wana jide amanyefu yara na ekwafu akada no eyenti Coastal Television yanyembe shebagonya ohwe ogwa native honorable Kwamina Mintanyanko duduna fano raga bon komo bisande pape ahawo atitia ekwafu wolfominyo ho mbra wenyi da kwana nsubotan ne nsanto bla enyi da kwana wiabobɔ na wiambo enti nsubotan na ekwadina land insafri na zeko nti kwafon bɔhwehwɛ na frequency nanu weti nsapano gba mboban
na mreshebo gofo anampo ono na so yi botu gaboa igofa what the be Kepos no concerns your farming communities. My farming communities will be a means in Gitamo, concern as I am so to me in Zabua. Numerous occasions, Marco son, in Yama was to name them from one Zabon. Mamma fertilizers, baby, all the farming communities, all the farming Mamon, Brabezi, Futuku Frudia, friend Ninesim, the here, a Futumampon, a Futuku Quadro. When you know Mamma fertilizers, there was very good. Mamma, when you know Wellington boots, I when you know what she was called a farm. Mamma, when you know cutlasses, I was a farm. Mamma, when we decide, I walk on us a really with our water speed, and was I in Nam Zama or these all the farming communities are women constituency. As far as I'm concerned, I contribute towards the development of oil farming activities more oil farming community. Name on one as a ton now. Yes, I use home and come on. Usan, me uncle, you can show won't be a worker, be a young water on Woodborn, another water on no one young for so. Sanko, my ass what here against you as a young regime, my intimate negotiation or Koyi, my also, one for so doing in the Asuia. And as far as I'm honorable Kwame Mentanya Kung a oyem be show going wo ogwane tifi adre di perfect ampa se onyaba nama na mboa order what boa ekwafu yare de obama fertilizers intibra nsante no bo fertilizer boboa na ekwadwuma no etumanyin aso prom na ono so bio no yesanyanye ekwafu bonkomo bi sewone de nti se onyaba nama oho be atete me se omudamara mbreshebegwen waboboa nkwafu ababoa nti obandama biewa ena ba akwamba numpo na warfa entaba no waso wae pokepoka obafa bankwa numpo wakota na nyama otela. We can then go into details because this is I believe that the only way or one of the best ways for Ghana to get out of some of the mess we are in. One of them is through agriculture. And now agriculture, you see, there was something about me, I cannot use this agro. Even agriculture is digitalized. Even agriculture is digitalized. And we need to start looking at agriculture on a very holistic approach. Right? And see, in the program, Baba, yeah, discuss them. Kepos no concerns your farming community. Eti yenye mpeifa otire mi bo nkomo no yehun oye mbrech opeyina olu to franka zema NPP amanyeku meche honorable Horace Ekurusi na so akire me de impepren yare se ekwaduma ne yere wo de membra yewumi ontira nka no intinde ye wo digitalization you digital inti bibia no se amfa Bedford amfa from na ye wadwende nka no kwana wofodo wodi ekwaduma na de be ye ekwaduma da no kori ebidu sapon gwa o sane de iwim na asesa se iwim susesa da mbeyi na kan iwim susesa do waso sesa anso na si je woda mara de bia obokwaja eyenti yesamba no mar na yenye ikwafere bonkomo yebisa ho ohaw ateti a wofam in your digitalization wa ba so para woda aka kwaduma no ohaw bambe o na me so wolfo say first no kotuba ncha betumi atwa form de ahye ubetuna ya first say dia ukotu no eyina but enentesa enena banchina ukotu ewo afom na mumpo na ya pro na obesan akotu abese form it's difference wo yonhwe aya hen haben residence environment yehwa wasan yehwa nkan hu de bebi gine yaran pon kan tumi dudu andama wa ende mi environment oje anano so wasan sunsun yo anu sunsun yewo tisade o kana first na mfitire bia utumi ye bibia wo utumi ye fuo duadua moko nyadoa atosode hu ne mabia na utumi ye ne mfitire bata na wo ya enyeye
nti yɛnhwɛ dɛ nka no tum ka dɛ yɛwɔ asase bir asase ɛdɔ biala de ban bɛfum pɔmpɔm ndɛ mi yɛwɔ dɛm asase bir no wɔ hɔ anade onyi wɔ ɛnɛ ebi wɔ hɔ ɛwɔ akyire forest no line de asase bele ni bi wɔ hɔ ba ya ha area ne de ebi ni ha sa nti ebitum ya ka dɛ kɛne dɛm asase sɛm afi biara na nsese otum bam anada yɛhwɛ nka no asase mɔte na yɛhwɛ ndemi nso asase mɔte no sonson yɛ sunsun yɛ wɔ aha deɛ kasa deɛ tia no first na ɛyɛ ba ɛnɛ deɛ tia no sunsun yɛ wɔ dɛm zaman ya atwetwe no nkɔmɔ hina no yɛhwɛ ɔyɛ ndemi hwɛ nka no ɛhe dzɔl kɔsoro pa ɛhe dze sɔrɔ bofom nka na de ne oye senende anende de no oye senenka no nka ne de ye nti sasasiri nara akaye asasa owo mra ɔte etu banara ofi habe mo egbermpo wetin kala poto do o sande fertilizer na wudugu moko ho wudugu tomatoes no ho wudugu eguro ho wudugu banche ho ne tina oyenti wohwe na waagba ma achi abolo nti namana bi fa be mo baba na ndamana wa poto do ebusua Coastal Television enjina hwara sanba no mar na nyanye obinfa wa biniwie owiade ne sakire ho titire mpoto do mko gba adeda abahina etwa hini wanhie ebusua Dr. Razak Abdul Mensa oya lecturer wo CCTU wa binwo oye hini wiade wiem mbobra ana bobiwa yewoni nanum adusua yɛne bɔnkɔ bisan sesiare digitalization iwiade na asesa ekwafa asesa wono fertilizer na ndɛ wodi ekwadwuma mekwadwuma ɔso kama na so ekwadwuma no bɔso won bi fa be mɔlɔmbo na wasase ɔlopro oya bandama Dr. Razak na yɛrekɔnda culture no advocate today mama you use a lot of chemicals on kan na chemicals ni ho ba wotum na oduaze manzama no oye ibrazi na oye aboko na se wodua or friend them wodua tomatoes habana ka se otwai no ozama habana aboa tomatoes na ase oza set go tomatoes na ase wo ho your friend mulching oye the man ewie na obo no unsa asase no straight ena nsuka kana ya owa asase mu nsu stay wa asase mu ezana so tinchane so a induazo na nkoso so owo asase mu da mulching na owo tomatoes na ase no se no so okotawa ode nutrients wo asase mu bio. And these practices were done by our forefathers. They didn't use chemicals. It was okay. Then one more year in the Sunday, this year would be had there, only have you. The following year, what could be assassin for? It's assassin of this year, or assassin watching now. Now, I did be also be or no, or chair, or from Obeja and Habane Gudu. Mahabano, or put Thomas and the wound you. But then there, some assassin the name had, Mudian this year. Mudia moko, muturia mudo tomatoes. You are most of the bruinty continuous in 1 year assassin on Janam. Or send the moon to the other person, so there's chemicals as a come. And so I am yes, say, or friend then, assassin, and see, Nabisoa pesticides, chemicals in the coom, on bois. Be able to use the mode we do on board and look on why use presents you couldn't point then. Only it's chemicals used to contribute to a friend and climate change. And now, bushfire, it's me, or be or show not happen, on control, no act to be happen. It's the Otumishua, no show no smoke riding or console. Tina it's a pre-use agriculture that we do what is called smart agriculture. It's simple. You use as if one cast as
chemical na eziba no onya asase mu dedado nti mo asase no ten re protect asase no na ezidua ono zin de ohiamber ba hye no so nya botai ba twa asase nti say ko smart agriculture and that is the best way to abo climate change no wakofu ebusuafo na yakona yarfado na yarhwede se iwiadru asesa na bodu so asesa hene so yebeyede na yasesewon omba na de yebetro na nsesan abafa hinomu budupro prekope eyenti ya chensam nsam nodo na ya konsam foforo yenyem pefede nde ba san yare na abatu komisa ye ne de special voting onkodo na nsanchofo ino nyimba ngwe duma efunu nkwato aba ama memenda abatu no pompondo bodunum no che de menua nemi de meduma kuyi honade watu na ba ewie dada ntubanya beje na wepe wonyo kofi na woda hwe duma na orokodo no oni de na oni de memenda yeboto aban sansancho yigino ho na alofan sama orokodo a obaye tindo beda no beja na wa koda mo koto aba anampo bambo dwenyi ogina orobo bana obaye tenda mede neja na makoto aba na maba abatuedu so na no na bibisa na hona na orobo bana otedam sansancho yida no na bibisa hona na wo boda man sama otedam no hodawu da chairman son eyenti na abatu komisa otedam special voting otebo baadi ebusia nde basen a yesase de yeto abano nokwarni na eboyimanto na toyimanto bote infom kakraba oye nkata samno ho nti abatu komisa ye ne de inde na adomdoma bibia abototo na kon na wahye ana wato na aba ampa abro konso a ochede nara obaba ebusia endaso manepei abatu komisa abogo no ina odene kata se bibiara ekogu wode special voting onkodo nje kwekwe mantoma abatu no kodo ekwa atoye mantoma abatu no kodo Costa Television yenye yenuanum a wowo chiene wo takrade yenye ubonkomo na ebisa wonde nta prabono mun otedan bra yakwa eno so adomara yakwoto oye returning officer de matakrade abatu mposhado na nkomo twetwa yenye twetwe no ibenyi. So far the exercise has taken off as expected. It took off exactly at 7 a.m. as the law requires or demands. And for so far everything has been going on smoothly. We expect the total turnout or the total registered voters is 465. So we expect 465 voters. And as you can see, the turnout is very encouraging. So we hope all the expected voters will turn out for the exercise. So 15 people who have been able to cast their exercise, and as you can see, a number of people are in the queue anxiously waiting to get to their turn. So as and when they get there, we will definitely and duly serve each and every one. Thank you. Mesamo kwaba mfawre Costa Television do ebusia yakwa kwahwe oye special voting wo oye epeyi mantom sam atoi mantom takrade abato posero onana yakoto returning officer yayine bonkoma ntinata abato no oye special voting manto ebie no Kennedy woto fefefe yoyin sume de yame ya dom na memende yetimkoma ebusia nhihye wa abato na doro koribia ne de bochiedo na nsa na eboko break no abato komisa zakat ebi epe gwode yame ya dom a memenda abato na yeboto no oromensa nchofu kwan no yun eti kitahudi enti wo ba na pa no nkro a nkitahudi bokodo onyo bototo nkomo ofre bibi abato komisa osi oya press briefing tira wo bobi bibi tofa odamansa nchofu echi wo bo debie na no so obedem press briefing no odamon wo bo no ne ba asa abato komisa be press briefing no odamon wo bo nunsia ebi nunsia abato komisa be dem press briefing no odamon wo bo no nkron ebi meja anadwena abato komisa no so obedem press briefing no so odamansa nchofu enti abato komisa aya ne de
memmen na yɛbɔto aba no de nsɛnkyerɛfoɔ ka wɔn akoma nto wɔ yam na wɔnhwɛ dɛ dza wɔdze bɛba aboa no biara no ɔnyɛ dza ɔmfa abato ho no sunsuado mmom sɛ asɛ bi si baabi na sɛ pere mu nkyerɛm nyi hɔ na pere mu nkyerɛm dza a bɔbi hinya ne bɔkɔ abato kɔ bisa na asɔyi ekiri sa na wabɔ nkyerɛm ɔno bɔboa ma abana yɛbɔtɔ mmendam ewie pɛyɛ sanye ne dam na nsɛnkyerɛnyi ɛte ara na rekabi ɛte ara na rekabi dza ɔno debi ahyɛ ne so a na nya ne papa mu na rekana osan na abato kɔ bisa ayɛ ne dɛ dɔbɔ kɔ asɔyi bia hɔ no returning officer hɔ no ɔmfa no report ɔmfa nkama abato kɔ bisa pina ɔwɔ da manto no ofi manto no ma ansana wedu abato kɔ bisa ne nkyɛn wɔ ɔyɛ nkramakyɛn national enti na national abato kɔ bisa ayɛ ndɛ ɔbɛma nsantrɔfo ofi bretubire no wɔde da ɔrekɔ bibiara wɔde bɔto nsantrɔfo wɔn anim na nsantrɔfo so egyina do abɔho dawuro da kyerɛ amansan ma wɔate da ɔrekɔ do abato no mu nti hyɛ ne nsew dɛ anapa nɔnkono wɔyɛ nsantrɔfo bakasa wɔbɔ do ebien na wɔyɛ nsantrɔfo bakasa nne baasa wɔyɛ nsantrɔfo bakasa ebien no nsia nkɔmɔ no bɔkɔ do na mo ɔte ewie wɔ memenda abato no mu ɔno bɛyɛ ebien nɔnkono 9 o'clock nti hyɛ ne nsew so ɔtrɛma no Coastal Television yanso ɛsɛ ne tefo bɔ dɛ ɛkɔmɔ twitwi bɛla abato komisa ɔnyɛ nsantrɔfo bɔtwetwe no yɛdze bɛbɛ hi ne tefo ana yɛdze bɛbɛ hi na ahwɛfo mo ho nso go hu da ɔrekɔ do hyɛ ne nsew the Coastal Television yɛwɔ degeta 514 degeta 514 ɛhɔ na yɛwɔ ɛkɔ hɔ a dza yɛwɔ bia no ɛnyɛ wobɛkyɛ ne fɛfɛɛfɛ bio sɛ pere yɛ bɛdzi nkita ho ɛpere yɛ bɛdzi goda egodi ne paparara mpɔkyɛ frɛ ma mo to fido na yɛngye wo do 0244 026432 meminsiri bio 0244 026432 ɛfra yɛbɛgye do na yɛnwo abɔnkɔ biara aka madam mo maba na agodi mu nsɛm ansaka no so madakyɛ ho Coastal Television do ebusiafo yate agudum nsam edetie da anada Ghana mampai ejina ntumodo na wekuboy oye AstroTurf park fofo kra dama adesha wowo ewutu senya abato mposedo na mete ewutu senya west na ta badwase na damo AstroTurf a otelemi Ghana mampai ekuboy ano na bra olpe AstroTurf na no na Ghana mampai du tugwa richeme de iyi yeta odrema oman Ghana gbe yeti titere po fifiri manto mba Ghana mampai de hinu gbe yeti yin osande ya apri biara AstroTurf de oye agudi bia park so kokra a oma sembe buni biara wo pere wo ball ana pose wo pere wo ye bibi wo oye bugoma utumu kwa na mejina do no do ana da mebia no do na ukiti agbra otidaman eyenti abra wo gbo ejumeti na no wo oye bodwase adeso kwantepo no do no na enwuda ayeyije dama adesha o na asan so ifika soa eloko sueduro na amfa oye winiba amfa apam na fo bodwasa eho ena damo adeso nyo wo kwane nchane pe inda ampa AstroTurf no ebusia oyefe papa oyefe papa enti omanka na mfa show kre ana mfa nto ade de Ghana mampai otififi manto yenbre yete amahen wo oye AstroTurf fra wesi odama bodwase titara oye ewutu senya west abato impossible
ne bi na ebegyina na yɛte ɔman mu nsɛm a yɛn nsa ka ni na no mɛdze besi from kitikeku asɔre ba kofi esuma mɛda akuru na ase da wa bɔ mɔdzen na ɛnda so adumara kwa yabɔsom sompa wasɔ ɛhwɛ me ebusua waso yɛ mo umbo na hwɛ usande sɛ nya adagye amfa amahena nkyɛhɛ no so ayɛ baya ɛde wase de nya bre na adagye ɛde amahena yɛ mo umbo na hwɛ ahenwa